Ola a todos meus queridos compañeiros da xente do redor. Acabo de recibir unha última hora do noso director. Abelino, dime que xa podemos arrancar os motores porque imos presentar a revista o día 9 de marzo. 9 de marzo, onde? Pois volvemos a Albor, a Asociación Cultural. Ali nos estarán esperando Maica, Maite, Juan Carbueno, toda esa xente maravillosa que sempre nos trata tan ben. Pois aí tenemos o número 17 con esta preciosísima portada de Olivia Canoura, con esta libélula chea de maxia e de misticismo e de creatividade e de todo iso que tedes vos, meus queridos compañeiros, dentro do voso fermosísimo corazón. Así que ali estaremos dando todo dicíndolle ao mundo que nós seguimos amparando dentro de nós a xente de nós. Un bico moi grande. Creo que xa chaman. Cando imos? Venga, listos.